I ja sam istraživač fosila, naziv je prve radionice u okviru Muzejskog dečijeg leta koju organizuje Narodni muzej u Aranđelovcu. Sa nama je kustos arheolog Olga Starčević. Šta je to što su mališani saznali i novo naučili u okviru ove radionice, kako je osmišljena? Pa po samom nazivu radionice jasno nam je da je tema paleontolog, odnosno koji su to poslovi kojima se bave paleontolozi kao istraživači fosila, dakle dokumenata na osnovu kojih možemo jedino zaključiti kako je izgledao živi svet koji nekada na planeti postojao. Tako da se ovde deca upoznaju sa svim poslovima koje paleontolozi obavljaju. Mi imamo sav potreban materijal, odnosno alat, imamo lupe, pincete, špahle, imamo i mikroskop kroz koji ćemo posmatrati određene preparate i tako dalje. Tako da mislimo da je ovo pravi način da u radioničkim sadržajima deca budu ravnopravni akteri svih aktivnosti, a ne samo pasivni posmatrači. Evo, do sada smo već se bavili istraživanjem fosila, prosejavali smo zemljište i pronalazili okamenjene delove, uglavnom je to reč o životinjama koje su krajem ledenog doba naseljavale ove prostore. Zatim ćemo sada posmatrati pod mikroskopom fosilne sunđere, zatim medveđe zube i tako dalje, a zatim u završnom delu radionice, koji je obično namenjen nekim zabavnim sadržajima i igri, pravit ćemo dva imaginarna cveta koja su nastala u ono vreme kada su živeli dinosaurusi, s obzirom da znamo da se u mezozoiku javljaju i prve cvetnice. Ovom prilikom mališani su naučili mnogo toga i o pećini risovača, što nisu znali. Jeste, mada deca našeg grada već raspolažu solidnim znanjima o pećini risovači, o tome po čemu je ona značajna, šta su istraživači u njoj pronašli, tako da smo ovom radionicom, nadam se, dopunili, kompletirali ta neka znanja, pogotovo kad je reč o tom prirodnjačkom značaju pećine, koja, naravno, pored toga što je kulturno dobro od velikog značaja, proglašena i spomenikom prirode prve kategorije. Kako se zoveš ti? Divna. Divno, šta ti radiš danas ovde na radionici? Tražim fosile. Naučila sam da su ljudi koji ispavaju fosile, da su oni, da ako oni se ne bave tim poslom, mi ništa ne bismo znali o dinosaurusima i mamutima. A jesi naučila šta su to fosili? Da. Šta? To su kosti dinosaurusa. A reci mi, da li su pronađeni neki fosili ovde u pećini risova? Jesu. Mihajlo, kako ti se dopada radionica? Lepo. Šta si ti sve naučio? Pa da kopamo fosile, da gledamo na lupu i da kopamo. Šta znači to biti istraživač fosila? Pa to znači kad istražuješ kosti ili to jest fosile. Ali neko istraživao ovde ovu pećinu iza nas? Pa da. I šta su našli? Pa fosile. Anđela, kako ti se dopada ova radionica i šta je to što si ti novo naučila? Da postoje još mnogo vrsta životinja koje arheolozi nisu istražili. A šta su to istražili? Pa dinosauruse i još neke životinje. A pre nego što si došla na ovu radionicu, da li si ti znala šta su to fosili? Pa da. Otprilike si znala? Da. Reci mi, da li si bila ranije na nekoj radionici? Jesam, bila sam. Na kojoj radionici si bila? Pa prošle godine sam bila na, ne znam tačno kako se zvala, ali sam bila. I zanimljivo ti je ovde? Da. Kako se družite? Pa lepo se družimo, istražujemo. Amara, šta si ti naučila na današnjoj radionici? Naučila sam da mi ništa ne bi znali o dinosaurusima, da nema paleontologa, da. I da oni traže fosile životinja i biljaka koje su nekada postojale. Šta ste vi sve do sada radili? Pa kopali i sejali fosile iz peska i bojali ove praistorijske životinje.
Kako se tebi dopada ova tema radionice? Pa baš mi je zabavno. Da li si dolazila ranije? Jesam. I kako ti je bilo, kako ti se dopada ovo što organizuje muzej? Pa baš je zanimljivo i kreativno i lepo. I poučno, dosta toga naučite. Da, A reci mi, da li si ti bila u pećini? nisam. Nisi do sada, ali... Nisam, ali možda ćemo ići danas.